Republika Srbija je novom strategijom reforme javne uprave za period 2021-2030. godina uvela politiku pružanja usluga, stavivši naglasak na kvalitet usluga koje uprava pruža korisnicima. Kvalitet rada institucija i kvalitet usluga koje institucije pružaju su dve strane istog paketa. Nema dobrih usluga bez unapređenja samih institucija i ljudi unutar institucija koje kreiraju i pružaju usluge građanima. Iz navedenog razloga, strategijom smo predvideli uvođenje standarda, modela i alata upravljanja kvalitetom u upravi. Akcioni plan za sprovođenje strategije predvideo je mogućnost korišćenja nekoliko opcija evropskog CAF modela, ISO standarda i FQM modela. Nakon upoređivanja svih ponuđenih opcija, odlučili smo se za CAF, koji predstavlja besplatan model upravljanja kvalitetom napravljen za administraciju od strane mreže javne uprave Evropske unije, EU-PANA. Gledajući u retrospektivi, drago nam je što smo doneli ovakvu odluku. Naime, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je uz pomoć projekta EU for PAR tokom 2021. godine za nešto više od 7 meseci uspešno implementiralo CAF. Time smo postali prva institucija u Republici Srbiji koja je implementirala ovaj evropski model upravljanja kvalitetom i unapređenje rada institucije. Iskustvo koje je ministarstvo imalo tokom implementacije CAF-a više je nego pozitivno. Zaposleni iz svih organizacionih jedinica ministarstva bili su deo grupe za samoprocenu koja je prateći CAF metodologiju dala svoj konkretan, iskren, sveobuhvatan pogled na sve snage ministarstva, ali i na one aspekte koje je potrebno dodatno unaprediti. Takvo sagledavanje stvarnog stanja je od velikog značaja za svaku instituciju. Smatramo da CAF olakšava praćenje i unapređenje rasta institucije, olakšava donošenje odluka, doprinosi konkretnom unapređenju u svim oblastima rada. Posebno bismo istakli visok stepen unapređenja interne i eksterne komunikacije ministarstva. Naš plan je da nakon uspešnog sprovođenja definisanih aktivnosti za unapređenje prijavimo ministarstvo za CAF oznaku uspešnog korisnika, koji predstavlja svojevrstan pandan sertifikaciji jer ćemo na ovaj način dobiti i eksternu evaluaciju naših uspeha. Nadamo se da će naš primer biti motivacija i drugim institucijama Republike Srbije da započnu svoj put prema izvrsnosti i kontinuiranom unapređenju, kao i da ćemo krajem 2025. godine, ako ne i ranije, imati zadovoljnije građane i ostale korisnike usluga uprave. Moje iskustvo sa CAF-om, odnosno zajedničkim okvirom za samoprocenu, može biti opisano uz pomoć nekoliko ključnih reči: timski rad i upravljanje promenama. Naime, nakon što je ministarka imenovala grupu za samoprocenu koja će sagledati naše ministarstvo iz svakog ugla i dati svoje mišljenje o pre svega aktivnostima za unapređenje, shvatila sam da su CAF radionice predstavljaju jedinstvenu priliku da čujem i sagledam perspektivu drugih koleginica i kolega kako oni vide rad svih segmenata ministarstva, koje snage i mere unapređenja su njime bitne, koje promene želimo da vidimo u radu i rezultatima našeg rada i kako da ih iniciramo. Ne mogu reći da do sada nismo imali priliku da čujemo mišljenje jednih drugih, ali smo po mom mišljenju uz CAF i rad moderiran od strane EUFOR projektnog tima za podršku dosegli poboljšanje nivoa interne komunikacije. Takođe, kroz CAF smo imali priliku da sagledamo promene u upravljanju, dizajnu i pružanju usluga. Primjena CAF modela upravljanja kvalitetom direktno doprinosi organizacionim promenama, pa samim tim i finalnom proizvodu, odnosno finalnoj usluzi koju ide građani. Za samo 3 meseca primjene uspeli smo da sprovedemo planirane aktivnosti u takozvanim brzim dostignućima, pa smo tako sproveli sistematski pregled za sve zaposlene u cilju brige za zdravlje naših zaposlenih. Ali radi poboljšanja interne komunikacije postavili smo sve informacije potrebne za interni rad organa na zajedničkom folderu u ministarstvu. Pripremili smo i paket za novozaposlene sa mapom puta, osnovnim dokumentima, informacijama radi snalaženja na novom radnom mestu. U cilju društvene odgovornosti sproveli smo akciju dobrovoljnog davanja krvi i učestvovanja u akciji Čep za hendikep. Ako je potrebno da se osvrnem na najveće izazove što bi moglo biti interesantno novim CAF korisnicima u Republici Srbiji, voljela bih da naglasim sledeće. Obratite pažnju na to da pre definisanja vremenskog raspona implementacije CAF-a dovoljno dobro sagledate ostale aktivnosti, planirajte po članu grupe za samoprocenu oko 8 radnih dana koji će biti
potrebno investirati u ovaj proces. Mi smo uspeli da završimo samoprocenu za nešto više od 7 meseci, ali smatramo da ćemo već sledeći put imati više iskustva i znanja i da ćemo uspeti da budemo još konkretniji, a za kraće vreme. Iskreno se nadam da će naše ministarstvo biti tek prvo u nizu mnogih institucija u Republici Srbiji koje će implementirati KAF, jer ovaj proces za nas rezultirao jačanje ne samo timskog duha, što smatramo velikom vrednošću, nego pre svega identifikacijom ključnih aktivnosti i razredi projektnih aktivnosti koje će nas vremenom, nadam se, dovesti do bržeg i efikasnijeg ispunjavanja naših obaveza. Iza mene su svi članovi radne grupe za samoprocenu koji zajedno sa mnom žele da poruče: KAF je put prema izvesnosti javne uprave. Pridružite nam se i vi. KAF je sve nas!